Oleh dadinggu, ta kalada ate bata patabokana ni acara pamaringi ate ne channel YouTube ye kabe sumba penewe yewa. To mendataringi pone li na murinda Yesu Kristu mainda kata sembayang kata dengi petulu wali nyau matua. Mainda kata sembayang. O alam murima a engana menawara kelulu agama same ana simbi ana bebemu. Pagege nyage pedoma ia buata enganyage bamonawara ma omori. Nara pakaloga waina nebina ama kamarengena li'na lunggu limangu. Tulu kima gaina nelimu kana yaku mempuisi dako tamam pakakwe tilu tole kama. Renge kima tabaya mo uut salah bo kala praima. Orangarna anamanemu Yesu Kristu. Amin. Oleh dading gune li namiori parengin dan nelodo tadeke wa iwali buku renungan wasiat ne judulna lunggu inawe tanggu toranda bata matandango. Tadeke wa iwali surata kira dan dimema suratana ledelima na iala Nabi Yesaya kawuku alima kabulu ene mata a kaiwa dukini mata a kabulu duadana. Na pakananunda ne beina ne tadeke wa wali mata a kabulu. Lungguina ne li'na miorinda. Orona ita adandango ngadi anambebegu pa ata kaburawi ngara kuada ndaiki papandeda apagaina bonga kabonga nda pandeki pauka a mengoduta mono a ulange ndurata. Oleh dadinggu ia nge tanda pa etawa iwe nendalina pa ina pa ama wanda pa atamboto wanda ne ngau tanda bana duo parawi tilu parapena mono tilu kalimboano pandounda torong gemboto inda oro kina kakupareta wa oleh atanggu lunggu inda-indaki gai kaku kole kanuana utu inda-inake taka peinawe ngai kaku tuluni oleh dadinggu waige manawara mono pawili atena lunggu inawe. Oleh dadinggu li na miori neti parengenda na tekiwe tutuna karodu ka atena yala barada ata payam boto ne Israela nda pakako kiwe papawili da na yala nambani na patudan di baata kaburawi mono baata mawowi abeina utukanuana apaka moto kange tora dauda nda pangeda kinge tutu toleka ata kilorada ngai kakarawawi lunggu bainan di yalla lende geneti li na miori parengenda wa indi apata kadekera uku napa lolo pa ape tilu pakakowe nemboto bibita awaina aka iana dumatange tora atamangeta aka doada matarange ba apawe papodana mono pakaruu pakarebana na ata patandango aka touda dumatange ba pawilinge ne andua kapatana kanikiwekina kaengange bapa menderawe ne papawili mono ba madautai yalla. Oleh dadigu lende genetina li na miori parengenda gai nangu kata kole na puesi da kota bata pakakowe tilu tole kada katonga da tilu parapeda tilu kangutu da mono bagi gege pendunda ia ata
ngai kata bowong ge ne mono kata pakakowe atena aromatana yalla. Amin. Mainda kata sembayang. Omori aenga na menawar kalulu agama. Neti na limu parengema bondala mawe atedana ma iata iata. Tulu mawai ningyau mu amatua gai kama pakako kowe tilu tole kama ia bu ata. Kaenga koge bama pamanawar wekina. Ne boto bibita wai nambarama kama wai koge bama tulu ni bama manawar di oleh atama. 5 guama upin salah bo kala praima orangarna anamanimu Yesu Kristu. Amin. Walading gunduka kina netina li na miori parengen dan lodo da bula kangge like we subscribe we mono paratung ge bara olda na wadeka bak walading gu oro aina na tadana bana tamarenga denga mengene yeka be sumba patatalar ge ne li na miori da maringina.